around, got the whole thing wobbling, wobbling, wobbling. When I come around, got the whole thing wobbling. I pozdrav mi ljudi, ovdje Wolf i ljudi, danas igramo Clash Royale. Ajde ljudi da počnemo, idemo u battle. Evo, ajde, igramo protiv neke Andre 2007. godište, koja verovatno ne zna da igra, jer je 2007. I verovatno radi u Legendary Deck Challenge, kao što mislim da radi. Ako sam promašio, dobro, nisam promašio. To iz dva hica su mi skinuli C Tower. Gled, ovo nije normalno. Lik sa level 10 Elite Barbarianima je u areni 8. To je nemoguće. Ja. Brate, ovo nije fair. Ovo je neko i bustao. Ovo bukvalno je neko izbustao. Ovo nije normalno. Ovo nije normalno. Ni malo, ni mnogo, ni više. Ti ne zazir, brate, kloin sam potrebno. Ali nema teoretske šanse da se ono desi. Znači šta mogu da rizikujem sem celog protokola igre. Moram barem da izdržim da ne umrem. To nije normalno, znate, šta ona radi meni. Ovo nije normalno ovo. Ja. Glej, i ti će meni da kažeš da je ovo normalno. Ne, dobro. Dobro. A nema, izgubio sam. Da, kao što sam znao. Pošto lik ima ideologiju, tako to. Izgubio sam, da. Čovječ. Prvi game je bio toliko loš. Tako. Ajde. Sad da pokušamo da pobedim. Nerviraju me likovi koji imaju Sparkija. Ti su najgori. Koji noob, brate. Ali bukvalno veliki noob, brate. A ja sam veliki noob, pošto se ne branim od Wizarda. Level 6. Koji kida sve pred sobom. Kida živu silu.
Brate, moj dek je uglavnom napravljen od splash damage. Ti me zezaš? Sad kad je ostane 1 HP, mogu da garantujem da ostane 1 HP. Dobro. Sad mu se malo podsmijem. Dobro, ovo je baš likovno solidno odigrao, dobro baš ono. Ićemo na levi kulu. Ićemo na levi tower. Morate bolestan sam, majkom. Tobe. Jaj, život ti je. Aj, barem ga uništite, ne budite toliki likovi. Uf. Šta je bilo? Kao mi se samo vrat otvara. Wow. Ono kao vov, ono kao... Da, ono kao... Ja... Nije fora, nije fora, puko mi tower, bate. Ti me zezaš. Ti me bre zezaš, čovječe. Ajde, ići ćemo. Ja ne verujem. Ovo bi nije normalno. Sad, pošto lik vjerovatno ništa neće da stavi, ja ću da mu stavim ovako. Sad srcu... Ja nemam zep. Ne. Ja ne verujem kako ovo grozno ide. Joj, be, nervira me više ovaj lik. I sad sam definitivno... Vjerovatno. Gledaj ovaj tower. Ja ne verujem da lik ne uspio da ne ubije. Da vidim s koje je lik arena. Sad ne mogu mi na 2300 trofeja da se podignem. Čekaj nešto. Nego... Ovdje. Pa slabnik. A ja mislio da je neki jači. A šta da budem? Šta da stavim? Ajde... Šta? Ajde stavim veliki barbarije. Ajde tako. I ljudi, to bi bilo to za danas. Vidimo se u sljedećem videu i do tada. Pozdrav!